Banja Luko, dobro večer. Davno ispričan san u mojoj sobi večeras će po drugi put izići na vidjelo. Mi smo band Dede Putra i dolazimo iz Bihaća. Pjesma koja govori o tragičnoj ljubavi između mlađeg muškarca i jedne starije, udane gospođe. Pozorno me slušajte. Pitala si šta sad da radi udana žena kad joj ljubav kucne na vrata. Pitao sam šta sad da radi zbunjeni dječak sa ženom koju može da ljubi njegov tata. Pitala si šta sad da radi udana žena kad joj ljubav kucne na vrata. Pitao sam šta sad da radi zbunjeni dječak sa ženom koju može da ljubi njegov tata. Ljudi pričat će zli jezici što laju, a ne vide ljubav, nju ne vide, ne žele. Rekla si ja ne idem odavde, al ne mogu ni njih da ostavim. Bože pomozi mi, da je ne vidim, da me ne vidim, da je ne čujem, da me ne čujem, da je ne želim, da me ne želim, da je nikad više ne poželim. Postelja svilena, od 3 dana brada, krv u oku, lanac, sjekira, laž, ljubav, sreća, radost, suze, duga nevjera, glave dvije lažne lude, na jastuku od nedužnih životinja. Da me ne vidi, da je ne čujem, da me ne čujem, da je ne želim, da me ne želim, da je nikad više, da me nikad više, da je nikad više, nikad više, nikad, 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 da je ne vidim, da me ne vidi, da je ne čujem, da me ne čujem, da je ne želim, da me ne želim, da je nikad više ne poželi. Pitala si što sad da radi udana žena kad joj ljubav kucne na vrata.
Tako. Zaboravili. Ej, dajte dođite k meni na intervju. Hoće mi doći neko? Ajme do njih doći, prije bi do Rolling Stonesa došla nego do Dede Putra. Totalno ste me zaboravili, šta je ovo? Prije do Beograda nego do nas. Šta će biti? Uzbuđenje? Uzbuđenje, a kak je bilo? Apsolutno, apsolutno, fenomenalno. Kao i uvijek. Hoću da iskoristim priliku prije nego što, naravno, možda će ovo biti zadnja prilika da nešto kažem. Banja Luka, Banja Lučanke, Banja Lučani, hvala vam velika. Najbolja ste publika koju sam ikad vidio. Kužite vi to? Evo sad jedan aplauz, ali od izvođača prema publici. Evo, bravo! Svaka čast, ja se isto slažem. Svakakve festivale sam vidjela i vodila, ali ova publika je stvarno posebna. Dobro, di vam je ovaj frontman da ga pitam nešto o tekstovima? Frontman je, sređuje bubnjeve da bi ja mogao biti ovdje. Ti si ipak glavni. Ajde, nećemo onda pričati o ničemu, ja vam samo držim fige da sve prođe okej, da se nađete negdje među ova finalna 3. Što mislite, imate šanse? Pa uvijek, ne bi ni došli da ne mislimo tako, jel tako? O, nije njima bitno samo natjecati se, ima nešto i u slasnoj pobjedi. Znaš kako kažu, bio sam skoro prvi, to ne znači ništa. A možda drugi, to je koliko 300 eura. Haman, haman. Haman, haman, evo s tim mudrim riječima se opraštamo od vas. Hvala. I idemo prema Galebu koji je upravo u publici koju smo ovako krasno ishvalili i ja i Dede Putra. Galebe, kakvi su? Jesu vrući, jesu znojni?